Эфирда жіне хабарзен чывашлагылармен студире Алена Артемкина. Сывық сынадып сере. Берен паянге кыларымра. Узу гурманшырдада Сосновский пулдыране пажах юлмаламар. Чывашкенере ял хужалы хадалановен шул ерне сүтсе явреш. Хужалмар шидес шул хадер булмала. Тепле юзав быраган игеш пулда еврлық семтиксе духна. Шержевра чивайлы земпалы булеш. Шубашкарда пара бадминтон енебе рашери ымырду үрдет. Республикари хресченден баян чулдалықри теп уява бұштарынашы. Ял хужалықта да тербейлеген промышленыш ішченен күнне чывашкенре елана генедерах, кайрах, уйхирзене тербейлезен палыдывашы. Савынышлы пугу чываш патшалық оперба балет театрын жейірдет. Унда эже бедемлетнебе бірлех, нумай жул тюре гымылба тұрыжаганзене числашы. Республикара күжал туғыш ынзабулны бұленде агропромышленыш комплексінде шевич ыйдуши деліклі. Пулдырана типтуза хыт хурагашлаган шерзене пузы жаврынышне кердесі, хыделен эш пужараганзене пулы жасы, ялзене пур енлен адаландарасы. Шактада ыты пілдерешлешсенбе шығыны ыдузене чывашкен бұшлығы Олег Николаев муниципалитетсен ердюжизенбе сүтсе явре. Шавразы дел шербі ғулынде ертірі. Пухыннызем кожал тырбулын забулныне балырца, ялхужалық тыдымне малалла мінле адаландарасы бірге сымақхузға тіріш. Татсаба малы иду чилай. Халлехе чывашин решер байезен херехпилік процентне мишада дуза балыртман. Ерге давас пулзан малданақ патшалық шучебе візен чиккезене череплетмелле. Ундан кашни гектарба тухышлы узы гурмалы әш ергене бұқса дұқмалла. Паянлыға вара Чилай районда узызыр вырдаган жерзене пузы шаврынышне кердесі евырын бұрнышланад. Уйрумақ көткіслару дұру уладыр шымірле сіндірвырри дада электоры хезенже. Хытхурагашлаган лаптықсем шуктезе балартны районзенжеде федерацин шырзен бірге қалаган пірліхлі дыдымын кадарда візімдырық лару дұру урухла икен. Шыны ерлів системе узу гурман шырлаптығызем самай нумайрақ болныне енендерет. Шавығыдырақ шак сынав мелі кадастырышне анзатладад. Уроба чупса жүрезе, шапшырзене тупса, тұрышса, худшинже палады ватымыршы. Кайранынде бірзен, кадастровый номерзене тупса 20 верене бір, но тоже худшинже. Цифрзене әнензен, берен республикара, паян югон 17 000 гектар агын манжыр. Бұл нумаймар, пәчіктадық сәнбегіна, онда пызық инвесторы кірса раймастын. Перенінде тептелев күнда візіне теріс межава тута, чедес вақтыра хамырын құжалық сәне валешсе бама. Но он зұр бүшіне, қалі бір район зінжінгіна елмеп бір эфизасын деген программа бұр, ебірананы космосырында. Геомониторинг туза пұғапыр бұл шак снимбіксем туза. И мүлі районда, мүлі шырзем, мүлі хирзем ағын мандыне космосыран ғұрапыр каран теріслеп бірде. 15 хирзем бар, бір пирин данный зембенде хирых пилік пин гектар. Күнда бір район зіне варшмапыр, может возен тоже майде булман бул евродарах булна. Халин перентелев, шак базына пірлештермеледе, и шак шырзене, шендерен кашни жул, печкен пулы жаврынышны кірсе булмала. Яваплы ведомство зен каны щук. Иртне julgana чываш енре ялхучалық шерезене шупшап кубине жавырны вундвады теслых тупса балырдна. Візінже пужар тухас хорушлықта болна. Халі күшерзене тербейлені. Тебір шиве жейду Сосновский булдыранне тіпті васы. Темле керешсенде халлехе чываш енре шакшымгурық нумайланзағына бұрад. Унын шәре үкні варри вара вундвады жылдан дажытса дұқма булдарад. Шавынбада ашқырза үзеген сиенлі ғыруға хиріш республикара туғышлырақ керешме балыртна. Тіл болура хойделі неш пужараган зене патшалық хенжен бараган пулужу ергене дедишкерджеш. Сымақмай хужалық сенже вижа ене дыдаган жен шиже бін жүрі денгелік субсидие девішме булдарад. Пақча жиме жүсереген земженде шак шамылық пызықтырев болмала. Калабыр пұқса еліні пірдонны жырулмежен хрещене хушма вижи бінденгі бараша. Шавразы дел хушинче жеклене тебірейду, ялзене пұр енлен адаландарасы. Візінчі бұрынмалы майзене лайықлатма бұлыжаган федерацин сақыр программинчен республика ғалі пілігі жінче худшынад. Пирен тептелевінде балағынде шағы сене педемешле кәске вағытра пуны жагырце ялда курынаган ылмажын үзем тузагадарса халыға шак ял бурнышне инде или дулихне хабардасы халық хушинже. Шамбада пирен куишрейнде терле проектсем пумала коинде шене фермаземде, шене заводсемде, шкулзем, садиксем, шулзем, шивбарахазем, газ барахазем, тада ыты щидна кашнегун кирле ябалазенде тавасы. Шага же педемешле дуны балағынде бирен чын
малданах ял хужалыгынже чын хаклы ресурсавыл шере лайық тада пиде пархадарлы узагурасы. Он жинже ял да пурнаган халық сеневали кирле проекцияне пурнежа кірсе, візене через тегел тада кіске вағытра давасы. Чуваш енре ялзене хотлық күрзе комплекслы адаландармашкан көжал патшалық улды миллиард юро денге уйырна. Кувол пілдерхинчен самай бызық кыдарду. Шавнамай баян халық көже умінжех чила иры проект пурнышланать. Чуваш енгаларым вале Алексей Енейкин, Михаил Солин. Наци проект жібе келі жүліне республикари вунзагыр шкулда тепле юзав бұрать. Пілі жүржізене шула шынетме бұшланы да, шидес шүргуне вешлемелі. Вренегензене вғытлық шывықри шкулзене күжарна. Шавақта иге объектра тюрех еврлық 70 духна. Пайын хигун пірінже Шубашкарды икемеш пұшламы шкулда юзава палыртын жен маларах вешлеметелі влартна. Тепринже, шыне Шубашкарды пилікме шкулда вара, подрядчиге олыштарасы берги сымақ бұрать. Пілі жүржезенже Лару Дуруба, вреню министре Дмитрий Захаров палашыре. Негізленеренбе вадырбилік шулжетне деле Шубашкарды икемеш пұшламы шкул тепрен кабырлане. Кәжен классыра ұспуғаган пенитлара хаджа шевых вғытра улшын узыне хаклама бұлдарать. Халлихе пүлімзенже строительзем хужаланашы. Уроксене вара вғытлық шевых ришкулзенже иртереші. Пөлі жүртне тебе еребе улыштармалла. Шүрт түрре чүрежесем шалды бұрақсембе коммуникацизем стеназембе урайдаранақ шенетмелле. Эже дума шерді ғырвуны миллион денге ұтла уйырзабаны. Шав жутра юнажарды бассейн жүртне де шөнесін кіртмелле. Анжақ малдан гунда проект па жиғынны еврлық сенетат сабама дивне. Шавнама юзава кая юлза бігенне. Халі эш калгал бұрайт, объекта палыртның жен чилаймаларах вешлешін. Подрядчик шедет шу бышламы жінже, ажазем тыван шкула таврынасса жандарайт. Шәне Шубашкарды ючілхезене тарынның верендеген пиллікмі шкулда вара пожырғанмалы сылдав джилай. Пелі жүртне шитмел біррәмі шулда худаяны. Тақшанах юзав бергеметленне. Эш вадамран иги уйық юлза бұрайт. Еврлық сен бұл шын жетмені бе. Ішлеген шын жетмені беле. Мен шындезен шкул бұзыққа. Ішлеген шын нумай керлі. Візенжен чималданақ ширімрен гая марып ұлынчы. Хамаргалашныран ал жинран кая бұлмалы мар. Кунда игибинде вунза кырмышулдах проекту за хатырленя, чанда она улшуну земгертме дивня. Хыруш сырлығы девезембе санитария ергезем шинельнебе бірле, хунда хышпер жеде жуда елмень. Сымахран урайзене улыштармалыне дебе хуман. Ахальде врага гайны юзав тада дызылма булдарать. Подрядчикен хаяйпне була кударанчень пурнышланы же тебір худ тума диветь. Шиванна тватымыш дасран премыш даже ждех. И тогда вал иштене тосна, молода тосна, халлике тосна иштене майлашта забураще. Тарвидер зон столовый день, спортзал день, сейчас заманчик зон. Пилек мешкула тепреншинетме щитмель миллионы тлабых сагуна. Укшан чилай байне подрядчиге кужарзабана даенде. Строительзен шивых кунзенже хожан тада менхыщен мен думалыне график решереплетсе бамалла. Унзырын юзава орых компанияне шансабамалла буля. Республика ришкулзене шенетме шаржив бюджетинжен 2 миллиард тенге ытла уйырзабана. Шапламайба иги жулда чваш енри вадырбер пелю шуртне тепрен юзамалла. Вунеге шкулда эже вишлене деенде. Чувашин Галарумбали, Ирина Николаева, Святослав Петров. Хурагергуне шул жинжи хурлықлы статистика үзет. Шағы хывыр түттімленебе, шандалық тұдыжақ ол жынзадыны бешіғынна. Шавынба водитель зенде, шуран жүреген зенде темлерек пылмала. Күнберге республикан шул ері патшалық инспекциян пұшлығеде азырғатарад. Перемаш юрка шал юпа уйхень ватер перемашенче шуря. Ковал водитель семшень пысок тересле пульча. Шулер инспекторы семте ша кунсенче уйрамах сыха тычыш. Апла пулинте авари семща в шавах пульчыш. Республика тавада патермах сексетухна. Весенче тавада шинаманна. Шуран чурекен семте темрешу татаган шипуш епалла узукурманный деньгек солдаве пулма пылтарать. Патемашлела рутеру пельдерхи пекех. Пайге отра, шул жинже юнизем таграводы жичин. Пальдерки бехе талштарзан цифры зембербегех. Анжахта национальный проект по безопасности дорожного движения перед сагржин номерах цифры зембе перед коэффициенте паксаса номерах юниземде.
Шылжинже ингексем узам хайзан абезен бепедин май. Тада бирин шылжинже вижижол эбрахамар анализ тоны пахна хышын ноябрь декабрь уйгезинже водорбилик шин пешеходсем вильнизем депедин май. Шамбада бирин шылжинже шлеген инспектор зем шак вагатра кашки в самана заминженде сак эбер номерах выставлять тапор хамын экипаж сене. Авариясе мытларах чухне тимсерлихе тата шулгер правилысене пахынманны песиксе тухаща. Хирешле шулшине тухсакайны, ховартлах хиркине пахынманны тата ыттыте. Унсыр пушне ватитесень машину раписене вғытра улыштарма манмаламар. Ингексенче чухаруши, ачасень пурнышы тадылны. Халге вғытра берін ингексем ажизем полнизем номерағынде білдірген Вижажа берін шулжинже вилне. Айбезем пуринде ашамерсен. Аджизем пирини шулжинже вильнизем иге пассажир, татебер пешеход. Шитес шула пирин республикара телейлі ачалық шулталы кетесі ешінна. Шулгер харуш сырлық управление те эшпуща хэйн тюпенех в мапалартать. Шитес шула шак мероприятие эбер паяна кадрлеме бушларым бар. Министерство здравоохранения бе эбер бушлашын перинатальный центрдан, роддом зензин, аджизине шуралны гышын бele транспортировка даваш ашамешсем. Шак на вренце, шак порниде туртармаладе. Тогда эбер бушлашын детский садик синженде, тогда школ зинже, шак мероприятие, не профилактические мероприятия нердерме. Чевашьень Кларом Вали, Елена Дмитриева, Надежда Александрова, Андрей Шоклев. Педемрашире шіне жылу менхе әметтен чырыжы акции выелжі. Күжалхибе пелікмеш худырдеген эшпужа халаланы пресс-конференция Чевашкен ердюжи Олег Николаев худшынжы. Шылдалықри чи кетне уявумен ажазене савындарны перентивеш. Пежекизен шекленюлі кымылдуеме хамыра чынжын азам жібек туйза елме майбарать. Эбі регион ердюжибек шагеже вишемеш худшынадып. Иртнеге жылда пелік ажан әметне бұрнышларым, дед Олег Николаев. Пуривара актибе келі жүлен Чевашкенере шырут молдығыр ажана кетне барнебе савындарна. Шавынбегех республика бұшлығы акция ергелеген мобилизацияление салдак сень ажизене ытларах темлех уйырма ежыныне ырларе. Чевашкенере шидес шула телейле ажалыға халаллы бір. Кашне аржина жаба хираджан чун дурдымне гура малашнеги адалановне шулышма тұрыжы бір. Керек еплешем ере үзегені, керек ішта бұрнаганы де телейлі бұлдыр. Аслы зень патшалығын теревне туйзатыдыр, теревіл. Кыжал акция худшынаган зенжен чугуеген вунымы жінжен бұшлаза раштавын вунымы жінжен заявка земе жінеш. Парнезене хужизем батне егебенде шерім вешімі шулги нарыс ойеген вежетчен шедереш. Тепхулари Спартак спорт комплексра бадминтон енебе Россия кубыген финале бұшланжы. Онда сывлық енжен хавжак спортсмен зем тубыжашы. Пуре вунвады региондан сагырвуна атлет келзе жетне. Твады гуна бұраган турнирда спортсмензем күжалғы сезона бедемлетіреш. Оның кыдарды ведырық, шидес шылғы амардузем бали шержывын пірлештеріне командыне ергелеш. Тубыжыва вунбелік шылдан аслырақ хизем худшынашы. Шиндері жүзене чири еврлықне гура уйрым можырлытада худыш разрядсенже балырдеш. Паян гуна Чеваш республики не хюдилеген спортсмен, сагыр спортсмендан команда беріндірат. Бізен паян гуна пиде лайық қадырлензе, бір шақ міне кітсе бұрындымыр. Каждый жылақында бір шақ Чеваш республикинче шағынбек масштабы соревнований зем иртерне бадминтон енебе. Мы же несене бір Россия жайынче самый бойлы спортсмен зене жужинче тарап бар. Шамбада ажесем қадыр, когда-то земде лайық болшы жұртладып.